Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Добро пожаловать в культурный центр Рухордо. Good evening, welcome to the Рухордо Cultural Center. Рухордо в переводе означает духовный центр. Здесь в Рухордо находится 5 великих конфессий мира. Иудаизм, католическая церковь, православная церковь и ислам. Все религии. Этот зал посвящен нашим мыслителям, философам, таким как Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагын. У нас, у кыргызов, есть великий эпос «Манас». Он содержит более 500 тысяч строк. Добро пожаловать в наш концертный зал, уникальный своей акустикой. Мы сегодня вам покажем нашу культуру. Biz girip aratkan jağı baş jağı bayağı. Бұл жер жанагы кыздардын бекиткен немеси. Тияғы ортасы четкен жер. Саламатсыңар. Bunun bari kolgo жасалат. Орузбек Кенчимбаев деген. Абрикостун баягы немесинен жасалат. The apricot tree is used for this instrument. It's a handmade with the 3 strings. Автору комуз жасаган атайы белек кылып даярдап койду. The master, the one who has made this komuz, is presenting you as a gift. Thank you so much. Thank you. Бул кабинетке мындайынан коюп туруп, анан You мындай can коюп put койсо it here on this stand, so it's in your office. To keep it stable. Чет көрсөңүз болот. You can try to play it if you can. Just make. Ойноон көрбөйм бирок чет турган. Thank you so much. Биздин кыйын кыздарыбыз, уулдарыбыз бар, үйрөтүп коет ойногонду бат эле. So we have very good artists, musicians who can train and teach you playing this national instrument. I would love to. Менден да көңүл буруп үйрөнүшүм керек экен. Рахмат, чоң рахмат сизге. Thank you very much. Thank you so much. Максым. This is called maksım. This is cooked Будайдан жасалат. from the Арпа будайдан жасалат. grains, maize, like barley. And this is the milk, fermented milk product. Кичине оос диеле. This one is a national traditional beverage called Кичине оос дейиш maksım. керек. Siz alganda çoğu nan tatlı Çalap. görün. This is the fermented milk, the second, the white one. Please take some. Very refreshing. Abdan Faydalı, faydalı. It's very healthy, good for health, and it's useful for your stomach. Бұл біздің сары май, топлёное масло.
This is the melted butter and Sarmay the burada kolgo жасалат. honey. The melted Göçmenler butter elinin- is the traditional butter used by the nomadic people. Rolling and it's called kurut. Биздин таттуулар. Yes, it's salted. It's from Salted, huh? fermented milk. Yes, it's like it tastes like Turkic yogurt, but it's solid form. Çetin elle bölüp ketip atmayın. Söz için ayıp atma. Gelip Very slow. gövrü vakasa geliş gerek olsun. Stay for